بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه أما بعد amatendo amaidugo tugatenda nago Allahu tabaraka wa taala oyo Allahu tabaraka wa taala akatukoleire enteekateeka ey'okubanga atwaziike ku bulamu tinife basenga kubanga bamutegeera tinife basenga kubanga bakola ebyo byayenda ayi Allah akatwaziika akichansi neyokuba ntuli balamu okusobola okoleramu ebyo Allah byayenda n'okuleka ebyo Allahu tabaraka wa taala byatayenda. Tumusaba nga tumwegayirira abe nga atusobozesa okola ebyo byayenda era n'okubanga emitima gyaife agitamu ebyo byatakolaki byatayenda. Saba okwizaako okusaba ebyengera n'emirembe ebirizibwa eri nabbi waife Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabbi atalekayo kalungi konakona kutolaku okubanga yakatukobera tusobola okubanga tukegemaku era atalekayo kabi konakona okutolaku nga yakatukobera tusobola okubanga tukewala. Insha Allah mubufunda bw'obwire tulida kwidukanyayo ku season gye tuli kujamu, seasoni eya Dhulhijja, ey'omwezi gwa Dhulhijja. Allah tabaraka wa taala engeri gye yayenda ino omwana Adamu yabanga atukolera enteekateeka yatuteerangawo seasons ed'endawulo tusobole okuba nga tudifunamu empeera, tusobole okuba nga twenagira chances embitirivu n'empeera embitirivu ediri mu kukozesa season nga dino. Ndimu ku season Allah tabaraka wa taala yatteerawo omwezi gwa Ramadan nga season taati, nga season yakoleramu ebyo Allahu tabaraka wa taala byayenda, yatteeraku empeera nningi ku season efaanana oti neeyo. Kati ne season n'edimu ku season Allah yatteerawo ne season gye tuli kujamu eya Dhulhijja. Allah tabaraka wa taala bwe yali ayogera ku season eno mu Qur'ani suratul Fajr yakoba nti wal fajr wa layalin ashr. Allah tabaraka wa taala yalayira obwire bwa fajr kuba Allah yalayira buli kimu kyabayenze, yalayira yatukoba nti wa layalin ashrin, n'enaku 10 eda Dhulhijja. Allah bwe yali atonda obwire yalondayo obwire bwa Ramadan, enaku 10 edisembayo mu Ramadan nga n'obwire obusinga obulungi mu bwire bwona obusigaire, fahiya khairul layali. Allah bwe yali atonda emisana, obwire bw'emisana obukasinze kubanga bulungi, n'enaku 10 eda Dhulhijja edigyotandikamu naku nga 4 oba 3 okuva olwaleero, kuba olwaleero naku z'omwezi 26 Dhulqaada. Allah tabaraka wa taala edenaku yadituteerawo okuba nti twenagira okuba empeera, kuba Allah tabaraka wa taala omulimu gwona gwoba okoleire mu nnaku ezo Allah akuwa empeera yakubyamu emirundi n'emirundi enaku edo. Enaku dino banaife abalamazi ba haji ne ba hajati babagiire Makka okola hijja, okola edimu ku mikolo ed'obusiraamu. Ife abasigaire eno Allah tabaraka wa taala yabanga atuwaire chance fena tufunemu mu nnaku edo baba tebasoboire kujja. Allah tabaraka wa taala yabanga atereirewo enaku dino fena abasigaire wano abatasoboire kujja, fena tufunemu nga banaife bale abagiire mu hijja bwe bali kugifunamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera mu hadithi ya Ibn Abbas nga atutegeeza ku bulungi obuli mu nnaku dino, yakoba nti ma min ayamin, ezira nnaku donadona mu nnaku donadona Allah tabaraka wa taala de yataawo nga al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah, ng'emirimu emirungi biiti kusaala, biiti kusiiba, biiti kukolaki, emirimu emirungi gyona gyoyite ng'emirimu egyo al-amalu salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ashr, nti ezira mirimu mirungi gy'ojja akola mu nnaku donadona gyejja kusinga buzito, ejja kusinga mpeera, kusinga mulimu omulungi gw'ojja okoleramu dino enaku 10.
nabbi bwe yali asomesa abasahaba ebigambo ebyo, sahaba bamubuuza nti nabbi wakoba nti ezira mulimo gwona gwona mulungi gusinga bulungi mulimo gwona gwona gwokoleire mu nnaku 10, nabbi nga watukoba nti jihadi mulimo gw'amaani nezira mulimo gusinga jihadi. Basahaba bamukoba nti wala ljihadu fi sabilillah, ne bwe mba njiire naalwana mu njira ya Allah tabaraka wa taala nga ndi kulwanirira iddiini. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabairamu yabakoba nti wala ljihadu fi sabilillah, niwenkubaire oba ogiire walwana olutalo empeera ediri mu lutalo olwo gyofuna tidisinga mpeera diri mu mulimu mulungi gwokoleire mu nnaku dino 10. Nabbi yabakoba nti okutoolaku omuntu empeera edisinga omulimu guno omulimu gwona gwona gwokoleiremu dino ennaku 10, yakoba nti illa rajulan, okutoolaku omuntu kharaja bimaalihi, yafuluma n'esente de donadona niye mwene yaja mwirwana yaja yarwana fi jihad yakwe byona byona kwabula kwekiira. So kitulaga nkizo eri mu nnaku dino 10 detulimu, n'enkizo y'emirimu oba omulimu gwona gwona omulungi gwoba okoleire mu nnaku dino 10. Ennaku dino 10 eza Dhulhijja edisooka 10 dankiza ino mu bulamu bw'omwana Adamu, dankiza ino eri omuntu ali kwenakira ejana, dankiza ino eri omuntu ali kwenda Allah tabaraka wa taala amusonyiwe, dankiza ino eri omuntu ali kwenda okuzitoya minzaaniye, dankiza ino eri omuntu tabaraka wa taala amusimulule, dankiza ino eri omuntu Allah tabaraka wa taala ayenda Allah tabaraka wa taala amubeererewo mu nsonga de donadona. So bana tudenagire tukoleremu egyo emirimu egisiimisa Allahu tabaraka wa taala, tukoleremu egyo emirimu egijja okuba nti gyetubeererawo ku lunaku olw'enkomerero. N'edimu ku mirimu hadith basahaba debeegemangako, hadith edaide ed'amaani editwegeresa basahaba bye baalinga ku mudi n'ennaku 10 bwe daalinga dituuse, omulimu ogusinga bunene n'omulimu ogw'okusiiba. Bano okusiiba, okumana okusiiba kunene ino, okumana okusiiba kuzitowa ino mu maiso ga Allahu tabaraka wa taala. Allah bwe yali ayogera ku kusiiba mu hadith yakoba nti fa inna as-sawmu li, nti okusiiba kwona kwona kwange, okusiiba kwo kwange, eziraidde empeera yona yona eri ku kusiiba okutoolaku Allahu tabaraka wa taala. Yakoba nti as-sawmu li, okusiiba kwange, wa ana ajizi bihi, era nenzaja okusasula omusiibi. Mugimu ku mirimu gye tube twegeme ku nnaku dino 10 n'omulimu gw'okusiiba, kuba Allahu tabaraka wa taala naidye empeera bweyaga ey'omuntu omusiibi. Bana twegeme ku kusiiba. Abasobola okusiiba dino ennaku 10 bahaja basitwire baje Makka oti bayikirizibwa kusiiba. Ife abasigaire eno nife balina chansi esiiba. Fena twenagire chansi eno, abenda Allah tabaraka wa taala atusonyiwe, abenda Allah atusaasire, twenagire chansi eno nga ennaku dino fena 10 tudikola ki, tudenigiramu nga tubita mu kusiiba. Kuba okusiiba ibada nkulu ino eri omwana Adamu, ibada nkulu ino mu maiso ga Allahu tabaraka wa taala, era naidye empeera yaayo yenka. So bana abasobola okusiiba mbakubiriza nga zenatereseeyo enuma tusiibe dino ennaku 10. N'ekyokubiri basahaba kye baakolanga ino mu nnaku dino, baatoolanga takbiira, dhikrillah, at-tahlil wat-tahmid, okutendereza Allah tabaraka wa taala. Bana dino ennaku 10 tutalinda yidi tutole takbira be, ennaku 10 waditandikira tutandikirewo nga basahaba ridwanullahi alaihim ajmaina bwe bakolanga, bwe bafulumanga mu mayumba gaabwe nga atandikirawo Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Edo takbiru okutendereza Allahu tabaraka wa taala tikwakuyidi kwonka, kyawukana ku mudi n'ennaku 10 olw'ebyafaayo eby'amaani,
olw'empeera ey'amaanyi eri mu kubikola munaku dina 10. So bana mbakubiriza nga zeena tyereseeyo enyuma, oba oli mu katale oba oli ku mulimu, Dhulhijja etandise, abahiba haji bagiire mu mikolo gyabwe, nga ffenna tutandika abasigaire wano n'okusiiba n'okutendereza Allahu tabaraka wa taala, okusoma Qur'an. Bana Qur'an mulimu gw'amaani ino, buli musiraamu olina ibanda okuba nti weyegereza okusoma Qur'an. Munaku dina 10 tubitiriza okuba nga tusoma Qur'an, tulukunoonya Allahu tabaraka wa taala fena akoleki, fena Allahu tabaraka wa taala tusaasire, tubitiriza okusoma Qur'an, kuba Qur'an ejja kwidda ku lunaku lw'enkomerero nga shafihan li ashaabihi, ewolereza abantu abagisomanga. Kitasi wagisomeire mu nnaku dina 10 ojja kuba otya mu nnaku Allah tabaraka wa taala dasinga okwenda. Soba n'emirimu mingi gyosobola okuba nga weegemaku mu nnaku dina 10. Oteefiiriza, otava mu dina nnaku 10 nga wallahi ezira kyeweegemyeku, ng'ezira mulimu gwobaire nti otambuza, ezira kyeweegemyeku, kusiiba tosiibye, okusaala tosaire, okutendereza Allah tutendereiza. Ennaku dina 10 tudikozese tufunemu wano ku nsi, tuyidda kwituuka ne mu maiso ga Allahu tabaraka wa taala, nga Allah tabaraka wa taala musiimu gye tuli. Mu nnaku dina 10 mulimu olunaku ate kabiri olw'enkizo eino olwetebwa olwa yawmul arafa, olunaku olwa Arafa, ng'olunaku olwo n'olunaku olw'omwenda mu dina ennaku 10. Kasita olunaku olw'omwenda lutuuka, bahaji baba bagiire mu kifo ekyetebwa Arafa, nga baba bagiire kusaba busabe Allah tabaraka wa taala abasonyiwe. Era ezira lunaku Allah tabaraka wa taala lwatoola bantu, lwasinga kutoola bantu mu muliro kubatiza jananga olunaku lwa Arafa. Kati ffe ffenna abasigaire eno kirimu ndegereza ya nabbi alayhi wasallam okuba tukubiriza ino okuba ate aba tasoboire kusiiba olunaku olw'omwenda lutakubitaku. Sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza ino olunaku olwo okuba nga tulusiiba. Lwaki Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yakubiriza olunaku luno tube nga tulusiiba? Nabbi yatukuba mu bigambo bye nti ahtasibu min Allahi, nti omuntu yenaye naasiiba olunaku luno olwa Arafa, olunaku olwo tabaraka wa taala amusonyiwa amazambi ga myaka ejja, asana alladhi qablah wa sana alladhi ba'da. Allah akusonyiwa amazambi ga myaka ebiri, omwaka gulo ogwapita ne guno omwaka gwolimu. Allah byona byona amazambi agakusonyiwa, amazambi Allah gakusonyiwa obuzambi obutonotono obwo bwetukola obwo nga titwidde kufunakyo obwo obutonotono obwo Allahu tabaraka wa taala abutusonyiwa kasita osiiba olunaku luno olwa Arafa. Amazambi gala amanene go geetaaga tawuba, bwenzi nga bwe tubiidi kuyita bantu ebyetaaga tawuba annasuha, kweneneza Allahu tabaraka wa taala olweneni olwatidda kwirira izambi erifaana lityo. So bana mbakubiriza nga zeena tyereseeyo enyuma, obulungi obuli mu nnaku dino tubukozese, tusiiba olunaku lwa Arafa, tubitiriza okwogera ku Allah, tubitiriza okumutendereza, tubitiriza osoma Qur'ani n'okola emirimu gyonna gyonna emirungi nga bwe tugiidi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.